Ibizo lami uNdani Sompande. Sibonile ukuthi sokugcotshiwe ama-vice president okusemthethweni. Kuyasisolisa kakhulu ukuthi wonkona amasotsha lokhe ethola amandla ngobuningi babo. Kithi kusitshengisela ukuthi wonkona ilizwe leli vele selimilitarize. Nanku uChiwenga omkhulu wamasotsha sengu-vice president. Laba amanye osibusiso labo bangama-ministers labo parents share. So kuyasethusa njalo kusenza ukuthi singahlaliseki kahle. Then ku-side leyi eka Moati kuyasimangalisa ukuthi kathi kungani iminyaka yonke leyi iZANU-PF lokhu iceza u-Ambrose Mtiniri ongiyesimazi ukuthi nguye umuntu oyisenior kulabo bonke laba abaphilayo, njengalokhu silandela lokhu kubhalwe ku-Unity Accord.